Musangabatware wari utuye mu murenge wa Gacaca yaramaze icyumweru yararohamye mu kiyaga cya Ruhondo, none yabonetse kuri uyu wa kane w'itariki 7 Kanama 2025 yamaze kubura ubuzima. Abaturage bavuga ko yari yagiye kuroba ariko nta bwirinzi. Ni byategeko atubahirije. Ijire yari arifite riri mu bwato ariko ataryambaye. Aza guhura n'impanuka ijire ataryambaye. Aza guhinda. Yaba yambaye ijire twagerageje no kumutabara dusanga yagiye. Nari nsanzwe nzi ko ari umurobyi urobesha agati, natwe twatunguwe no kumva ngaguye mu kiyaga kwa kabiri mu masaha ya 12:00. Noneho tuza kumenya ko nta nijere yari yambaye, yari yarikuye mari twikiza amahera yaramaze kuroba. Abaturiye iki kiyaga bavuga ko urupfu rwa nyakwigendera rubasigiye isomo. Ubu ngubu wagiye, uwo twabuze twaramubuze ntagateze kugaruka. Ariko ni ukuvuga ngo twebwe nk'abantu twegereye iki kiyaga dusigaye cyangwa wenda tukaba tukigendaho, bidusigiye isomo nuko tugomba kubahiriza gahunda z'ikiyaga. Umuntu akaja mu kiyaga ageze gute yambaye ijire byabigenewe. Itegeko rihari nta muntu wemerewe kwambutsa umuntu abantu barenze babiri mu bwato bambaye amajire. Hari ibintu byemerewe gupakirwa mu bwato bitarengeje ibiro runaka. None se ubu turishimye, ubu twese dufite ubwoba. Ubu hari icuyu yatugaragariye. Ubwo ibisabwa tugomba kujya tubyubahiriza tukagenda tugakurikiza amategeko. Inspector of Police Ngirabakunzi Ignace, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, asaba abakoresha inzira z'amazi y'ibiyaga bya Burera na Ruhondo kuzikoresha neza no kugira uruhare mu kurwanya impanuka ziyaberamo. Twabibukije yuko muri iki gihe abana bari mu biruhuko bagomba kubarinda kuza gukinira mu mazi, ko amazi ntabwo akinirwamo, ndetse n'abambuka bari mu bwato hari ibyo bagomba kubahiriza. Ubundi birabujijwe kugenda mu bwato rumwe, ugomba kugendana n'undi muntu ku buryo niwagira ikibazo ashobora kugutabara cyangwa se kugutabariza. Birabujijwe kuba wajya mu bwato utambaye ijire cyangwa iriya jire nyine ituma utarohama igihe ugeze ibyago byo gukora impanuka. Hari kwirinda gukoresha ubwato wanyoye ibisindisha nk'uko n'umunyaziga bigenda. Ikindi, iyo uramutse nyine ubonye ikibazo ugomba gutanga amakuru, ugasangira amakuru na polisi kugira ngo umutekano mu mazi ugume ubungabunzwe. Imibare ya polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru igaragaza ko mu mezi 3 ashize abantu 3 baburiye ubuzima mu mpanuka zabereye mu kiyaga cya Ruhondo, impanga y'Icyaburera. Manizabayo Jeannette mu ntara y'Amajyaruguru.